Pemirsa Pula Pali Inik Pemargi Denpasar Festival Denfest Muali Kauah. Dawak warsane lintang OPD Sanidados Leading Sektor Denfest ingi punika baga perekonomian. Rau mangkin keamong oleh Dinas Pariwisata. Rau mangkin galahnyane taler Kauah. Warsane mangkin pacang kemargiang saking tanggal selikur kantos selai Desember. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara Mausang paikatandani mausaha antuk nguah galah pemargi Denfest. Santukan ring panguntat warse akeh wenten parikrama. Lianan punika paikatandani taler ngicenin galah saniswe majang pegawai ring panguntat warsane mangkin. Kawawahin sampun pingkalih Denfest kemargiang ngeriin ring panguntat warse sane katah nyani memargi ring galah wengi nyangre warse anyar. Selantur nyani paikatandani pacang laksananyang evaluasi indik Denfest warsane mangkin yening kekantenang efektif pacang kelanturang nanging yening nenten adung galah nyane pacang kewaliang. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar Desire Mulyani Mausang Denfest warsani mangkin kemargiang antuk langsung ring catur muke sani sadurung nyane kemargiang antuk hybrid santukan ngarepin pandemi COVID-19. Paiketandane nedunang 106 dasa siki UMKM inggian rauh saking UMKM kuliner, fashion, sastan saking penyandang disabilitas. Selain saking warse sadurung nyane Denfest kelaksanayang panguntat warse inggih punika ululikur kantos 3 dasa siki Desember nanging warsane mangkin kekantenang pacang mawah. Asmara Putra Bali Pos Ngundingayang.